Abayobozi muri Somalia ejo bavuze ko abarwanyi bo mu mutwe wa Al-Shabaab batandatu hamwe n'umwe mu bapolisi ba leta baguye mu gikorwa cyabereye ku ihoteli i Mogadishu. Intagondwa zari zagose amasaha arenga 18. Tukiri muri Somalia, ibitaro bikomeye bine bihanganye n'ikibazo cy'umubare munini w'abarwayi biturutse ku rugomo n'amapfakazi. Ikindi cyiciro cy'ibiganiro by'amahoro y'uburasirazuba bwa Kongo cyatangiye i Nairobi ejo kuwa mbere. Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko abayobozi bo mu muryango wa EAC bazakora ibishoboka byose kugira ngo haboneke igisubizo cy'amahoro arambye. Muri Tunisia, mukeba wa perezida Kais Saied, Rached Ghannouchi, umuvugizi w'inteko ishinga amategeko yasheshwe, akaba n'umuyobozi w'ishyaka Ennahda rishingiye kuri Islam, yaraye avuye mu rukiko nyuma yo kumva ibirego ko ishyaka rye ryafashije abajihadiste bo mu gihugu kujya kurwana muri Iraq no muri Syria. Naho i Londres mu Bwongereza, inzu ndangamurage Horniman irimo gusubiza guverinoma ya Nigeria ibihangano 72 byasahuwe n'abasirikare b'Ubwongereza mu 1897.